Still Dr. Francis, your mentor and life coach. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gishushanyo cya Martin Luther. Martin Luther kubaza amateka ye hari icyo bibabwira, kubasomye Bibiliya hari icyo bibabwira, ndetse hasi hari amahare inyandiko ivuga kuruhukira mu mahoro, nkuko mu bisoma muri Leviticus 19:3-4 n'andi mazina atandukanye y'abantu bafatanyije urugendo na Martin Luther ndetse baruhukira no muri Luther Press Village. So uyu mugabo yagize amateka menshi kubasomye Bibiliya. Bamwe mu byo Mega Global Link izabafasha gutembera gusura harimo nibi byo bya abantu bagiye bazana impinduka mu bugorozi, impinduka mu by'amadini. Yigeze hano muri Amerika tugutembereza byinshi, ani kuri monima ya Martin Luther wakoze byinshi. Iruhande rwe hari urusengero rurerure cyane rufite icyo ruvuze kubasomye Bibiliya. So hafi yaho hari urundi rusengero runini cyane nacyo rufite icyo ruvuze. So turi hano mu mujyi rwose, hano mu mujyi Washington DC, ariho hari ibi bikorwa. So it's close to my hotel. Mabonye ngisohoka mva muri hotel yanjye Washington Plaza y'umweru iri hakurya. So neza ugisohokamo muri hotel uhitubona iyi monima ya Martin Luther Plaza. So Amerika iraryoshye, yaba gutembera, yaba kureba, yaba kuhiga, yaba bijyanye n'imikorere. So wakwiga then ubumenyi ukajya kubwinvesting, ukajya kubufasha gusavinga n'ubundi wacu udushuvanye hano ukatujyana iwacu muri Afrika hakaza impinduka zitandukanye. Still kubashaka kuza baje gukora kandi imyanya y'akazi irahari. Join Mega Global Link, then we change our life together. So hamwe na Mega Global Link birashoboka kandi cyane. So turakomeza dutembere n'andi hantu hatandukanye rero, turakomeza tubereke byinshi biraha nyaburanga wasura wakunda. Yeah, still close to my hotel. Ndakwereka handi hantu heza ho gusura kuri National City Christian Church. Bibutse ko Amerika ari aba Protestant, no mujyi wavutse bishingiye ku idini. So niyo mpamvu babona churches nyinshi, niyo mpamvu babona mini Christianism, niyo mpamvu babona perezida waho barahirira kuri Bibiliya cyane, Trump ndetse n'abandi. Ese koko hari ubukristo kurusha ahandi, kuba ariho Christianism cyase Protestant yavukiye. So turaza kubireba. So twageze kuri rwa rusengero rero National City Christianism. Ndagira ngo ndubereke neza. Murabona ko hariho isomo ryo mu Efeso 2:20 rivuga uburyo abanyefeso aribo bashyize ryifatizo hano mu kubaka urusengero abanyefeso. So urusengero rumaze imyaka n'imyaka nkuko mubyumva muribuka igihe cyayo mateka, Efeso, Simuruna, Philadelphia n'abandi benshi, naho tugeze ubu murahazi. So hamwe na Mega Global Link wasura byinshi, kunguka byinshi mu bijyanye n'iyobokamana, kunguka byinshi mu bijyanye no kuruhuka mu mutwe, bakunguka byinshi mu bijyanye na business, kuko tuguhuza n'inganda zitandukanye. Yuri umunyenganda, tuguhuza n'abakoresha, yuri umukozi mwiza ko wa connecting ku kazi, tuguhuza n'amashuri iyo uri umunyeshuri ukazuje kwiga. So ndetse yifite ibigo bitandukanye tuguhuza n'aba sponsors bagufasha mu iterambere. Of course you have to come, urahagera ukamenyana nabo, you connect, you build a network vuba cyane ukaba wagera ku nzozi zawe. Wandika ku kanimero kuri icyo kiganiro, koresha yakigere hirya no hino, ukora subscribe, ukora likes. You never know, ejo n'ejo bundi waba wifuza nawe gutembera muri uyu mujyi, kandi Mega Global Link nitwe twagufasha kuhagera byoroshye cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Ariko nkuko nababwiye tukazabatembereza n'indi mijyi itandukanye vuba cyane. Gwe rero turatangira tubatembereze muri Virginia, muri Texas, California, Florida, Michigan, New Jersey na Washington DC. Turabwira ko twaboneye n'imyanya y'akazi kuri abo bifuza gukora hano muri Amerika, muri Oklahoma, Mississippi, Kansas, New Mexico, Montana, muri Maine no muri Colorado. Myanya ni mike cyane, ntabwo isaba ama diploma hambaye, ntabwo isaba indimi, ntabwo isaba ibintu bigoye.
we wifuza kuba waza gukora muri Amerika, twandikire kuri iyo nimero, booking umwanya wawe itarashira. United States of America.